Jotono khulumbaikha Tripurani joto rangsakni lukurokno tini belaikino kaisa khamani kogno tuyang kisa kogma sasinai nukha social media o Protasha Tripura hini kaisa sarikni potrika o sung nukha chini Tripura hastini khoroksa sangsad haike MP chini borongnang Reputi Tripura kaisa sabao je samani kogno o potrika o tisajaka je mia IPFT tei Tripura je thansangni chini Tripura sadofani bagi samung khlainani ni जों थानसा अंलायमानि न बसागो अजागा पत्रिकानि मते जे 0/0 इजिकल टू 0 नाय जेसपानो अजागा थानसा अंलायतंगदि एलायन्स अंलायतंगदि 0/0 इजिकल टू 0 आबो बसानानि नायखा ते साबसाका अकॉर्डिंग टू पत्रिका कैजों कोइनानि मुचुंगो अमते हायके Tripura सततै बाहायके শুধু রাজনীতি ন হামজাগলাই দফানো ফিয়গনানো ওয়ানসু ইয়াউই আমতি হাইকে কৌরক সালাই তকানকাই চিনি Tripura দফানি বাগै बेलायखनो चाया तै स्रायमुं नांनाय हिनि आं पर्सनली वानसुगो गै जों कयनाय जतननो चिनि Tripura हस्तिनि जत Tripura सरकनो राजनीति खलाय तंनाय रंनो बचुं कयनानि मुचुंगो फायदि आमते हायके শুধু রাজনীতি ন হামজাগমাং সিধু চেয়ার ন হামজাগলাইমাং जों 70 বছর কাতিরি রহরকা চিনি Tripura सरकनि थिनां तामंनाय आमनो वानसुगलायावि तिनि पार्टी IPFT MLA मन्त्री तंफानो जों बुबाग्रानो हामजागका बुबाग्राबाय आबनो Tripura मथाबाय थानसाखाय जों बोसोगांनि एडिसि चंमारि ते फायनाय चंमारि हेगेबा चिनि Tripura दफा थांजागनानि Tripura लेन ग्रेटर Tripura लेन न हामजागलायनो जों थानसांलायखा दा बुरुं चिनि अ थानसानो हामजागलाय जे बरक Tripura साहिनजागनायरो जतनो फाइ दंगो गे फायदि नरक नगो आसुयावि हायबायसिदि चिनि बोसोगांनि 24 तारिख खुमुलुं प्र जे रैली ते आजागा लुकु कुथुम पान्दा आजागा नरक जतन फाइ मानजाग खन्यानि नुथुं 0 to 0 साबो उंनाय आबो जरासे कक्सानाय जत लुकुरक नायसिङै मा तंबायनाय जों बोसोगांनि एडिसि चंमारिनि रिजाल्ट फुरुन सायमानाय 0 to 0 साबो नाहि बेलायनो हामबाय खुलुमबायका ते हरकाहा